Kei te tino tatu tonu te puehu I te whare patu miti o AFCO I Horotiu, e ngā kauhikaka ana ngā kaimahi ki te hoki atu ki te mahi, engari kei te tau wāraitia tonu tia atu ngā kaimahi uniana, me te aha ko te nuinga o rātou he reiputa, kua mahi mā AFCO mō neke atu I te whātekau tau. Ko te hiki o ngā ringa hou o te rongo tautoko. Oh, this is extremely tough because you know a lockout is certainly different to the disputes that I've been a part of over the years. Mō ngā tau whātekau e nei ringa pūtia e tapatapahi mitiana. Te kamupine AFCO aha kua te hiahia ki te hoki atu ki te mahi, kua rakaina mai rātau ki waho. Tērā no ngā whakapai a etahi. Situation is that we've locked out, me, my wife and my daughter. And it's all because I've been a union member. Hei whakatau maha ake I ngā whānau roto I ngā whare patu miti o AFCO. Nui aki te kotahi mano whārau waru te kau ngā kaimahi ka aukati I roto I te wahanga o te aranga. The company have said that they will go to the mediation after Easter. But before then, they're going to lock all the union workers out before Easter, so they don't have to pay Easter statutory holidays. Kei te wehe ngā kaimahi katoa o AFCO etahi he mema o te uniana, he wahanga o rātau I aukati ki te mahi, ko te toinga kei raro I te kawena tohu, individual employment agreements. Once upon a time the shed was union hard, nothing but union. Any little incident up there, pull a pin, walk out. Now all of a sudden, things are starting to change, to me, for the worse. Ko te wiki tuari mō te tohe, ko te pātai nui mēnā ka hono atu ngā parata ki te uniana, ka haina I ngā kawena tohu rānei. Pōtaka maipi, te karere.